He tiwi ko te manu kura I te rānei ko te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka. Tēnā koe e te koruru o te whare tapu o te aute. Tēnā koe. E te ringa rehe o te tākaro mamau tangata, tēnā koe. Hou, ka mautawahi, ka mautawahi. Ewa, tuatahi, I runga no hoki I te pūrongo kātahi anō kārere, ngai tahu me Milford Sound Tourism, kua whāngai pūtea koutou o te kāwanatanga ki tērā hononga, kaupapa anō hoki, kei roto o Arahura, hea ngā kōrero kai a koe e te minita. E hoa te wāhi nei a piopio tahi wāhi haumako e mihi ana ki a Ngaitahu, tai atu ki a Milford Sound Tourism I tō rātou anga whakamua kaoreroa, ka puta te kōreroa te minita whā omo mo tērā kaupapa. Ina nahi rā ko ngā mahi ki Arahura, te tāo Kāti Waiwai tai atu ki Kāti Mahaki, me te whakarāhui hoki I eti o ngā whenua ki reira, hei reserve, hei whenua tōpuni pia, te ti kaupapa 200,000 heketea kua whakaritea hei historic reserve mo ngā ara paunamu o Ngaitahu. E hoa, kua tai ki te puku o te marama o Tīhema, ana, kei te mahi nui tonu koe o tira koutou o te kāwanatanga kāmutu, kei te tino kōkiri koutou o te kāwanatanga I te maha o ngā pire I tēnei wā nei kia te tuki ai haimua atu I te karihi me te heaha aua pire, heaha te hua ka puta I aua pire ki te iwi Māori. E hoa toko maha o tātou whānau o tātou hapu iwi, e whai pāmu ana, me te whakaroroa hoki I eti o ngā whakaaitanga I Wainganui ngā kaunihera, me era kai pāmu Māori e mihi ana ki era kaupapa. Tai atu ki ngā mahi e whakaritea ana I tēnei wā mo te haumi pūtea I ngā tangata no rā wāhi, kia piritahi ki te ohanga Māori, me te whakapūtea hoki I o tātou Pākihi Māori. Hurira wāke ki te ao mātauranga, kāre kore mōhio ana koe, koe tukuna e te kāhui rangatira āiwi he pētihana ki te pāre mata, kia mautonu te tiriti o Waitangi hei kawenga mā ngā poari kura. Hea koe ia te take e whakarongo atu nei a minita Erica Stanford ki te toko iti e pāna ki tēnei kaupapa nei mo te tiriti roto I ngā kura. Aha koa, kei wahora te toko maha o te hapori, te toko maha o te iwi Māori e whakahe ana. Ko kite hoki te auwe a te iwi Māori, te iwi whānui ki rungi a pukamata me era wāhi, me te kite hoki tērā kātua rehe rangatira rāhui papa e whakangu nei I tō tātou minita mātauranga e mihi ana ki tērā hunga, tai atu ki ngā tangata pērā I a tānia Waikato mā ki rungi a pukamata. Me te mea nei ko te uaratanga matua ke te whārangi tua whā o tērā ture e mautono ana ki te rarangi kōrero me whakahonore hoki te karauna I ngā mahi I raro no I te tiriti o Waitangi. Nō re, kia ana koe, mā koutou e kaue ngā haipapa o te tiriti o Waitangi, kaua mā ngā poari o ngā kura. Ne, koe ra te pūtake o tēnei kaupapa, tēnei whakahau. E tika ana tērā kōrero, engari kei reira tonu, kei kua whakatoka atu tērā rārangi kōrero ki te whārangi tuawhā o te Ture Education and Training Act, ia Minister Stanford ko kite hoki ko tūturu tērā kaupapa me whakahonoru hoki te tiriti o Waitangi. Engari, ko ngā mahi me ngā uaratanga matua ko te tautoko I ngā tai tamariki. E hoa, hei whakakapi ake e moheana koe, I tū te hui ātau a te pāti Māori I kōtata ake nei, engari te ahue nei, kāre anō kia kitea he ara whakamua, kei reira tonu ngā ngāngara e ngau ana I taua pāti, engari kāre hoki e kore, he pai tērā mō koutou o ngā hinara, I a tātou kāhu atu ki te kōwhiringa pōti o te motu a tērā tau, ne? E hoa tēnei mea te taupatu I Wainganui I ngā pāti, aha ko te kara te tai o te korowai, he wāka piki, he wāka heke. I tēnei wā ko te pāti Māori, engari a popo ko Waikahua, ko Waikamohio, ko tāku, e mea ana, e tautoko ana I ngā kanohi Māori, I ngā mema pāremate Māori, kia mautonu tātou ki o tātou tikanga, kia kotahi tātou ki te hoi I enei take Māori. Hu e hoa, nā te rūa nuku mohio tēnā momo kōrero. Mihi ana kia koe tama, mihi ana I te whakarangatira. I a te karare I tēnei rā I tō tainga mai ki te kōrero I o kōrero. Mihi ana e te minite, te rangatira, te tuakana. Tama pōtaka, tēnā koe. Tēnā koe, tāria te wā ko hana koko kei te humai. Mautawahi, ka mautawahi, tēnā koe. Ka tāria hana koko e karema e te katoa o ngai tātou o tira e o tātou tamariki kāre kore.